Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele ibhathini u-subscribe. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho-ke nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba ezenzakalayo-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke lapho usicindezele nje ibhathini u-subscribe. Subscribe nje akubizi imali. Udaba ekuletheke lona-ke namhlanje lithi-ke sewukhomente ngisho-ke laphana-ke we-ANC laphana-ke ngendaba impela-ke ebilokhuza-ke le ey'nkundleni zokuxhumana-ke ibisabalele ukuthi-ke uNxamalala-ke laphana-ke uZuma-ke baxabene-ke benokhumalo-ke ngokuthi-ke bebanga isikhundla sobupresidenti we-MK laphana. Usekhomentile-ke we-ANC na-ke laphana-ke wabeka umbono wakhe, kodwa-ke mina ngifuna ukuthi uzwa ngami-ke udlalela-ke ividiyo yakhe lo muntu-ke uzizwele yona-ke ngawakho amadlebe. Ngisacela kuwe laphana ukuthi-ke masuzwile-ke ividiyo-ke ungene ema-comment section-ke futhi basicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezele nebhathini nje u-subscribe. Subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibona. Hayibo, yazi bengilalela iy'ndaba namhlanje. Ngizwa kuthiwa engazi ukuthi inkantolo ithe uKhumalo lo MK ayona i-leader MK, umuntu we-leader MK uZuma. Kanti buye naba nenkinga nokuxabana lapho eMaxoki ngendaba ya Khumalo noZuma. Cabanga ukuthi ngifike ngibhalise iqembu mina mase ngiphuca i-right ekutheni ngililide lo qembu until you guys exercise your internal democracy. That is when I will take you serious. As for now, namaxoki ayikho lento yena. Cheers. Smile for the camera.